Woi, nama bicara. Ngomong dia kan baik, belum baik, jelas. Menengah siraku. Atau komen baik. Mentang-mentang kita ngomong orang duwe. Mentang-mentang kita lagi kesusahan tak. Pada komen baik. Salam. Wak Haji. Punten orang lambi. Ya suara bapak. Oh, kejaga tes soal tes menggawe papean nikah belum dikumbai. Iya, Sukike. Pun, Mbak. Nah, guru. Yoga, kak, namangsa kayo. Iya, nana kak. Oh, ya boleh. Yoga. Ya, yo. Ya, yoga. Pudon. Yo. Op. Laka-laka pecah. Lontan, apa? Lah, otaknya udah apa? Lumayan. Ya. Tinakin panik lantai payah. Nang ketulis seperak-perak acan. Coba lamun lagi ka anora di palak nang preman. Ana duit urang kanggo jajan dinakin. Kredit. Om, kredit. Pada mendirang ya uang sih. Sepi temen, gara kawan pada di rumah aja. Tapi pada langka. Nah, jajal lah. Jalur pun Wak Haji lah. Tapi ya Wak Haji ya. Ih, anu pulang sedikit. Kampren kita waris pengen dira. Kredit. Kredit kong. Bang. Pride. Sedikit. Kok diparkir dingin. Ada tengah jalan. Pride emang. Kredit apa? Kredit apa? Ya, apa baik? Kian gelas 3 in 1 gini. 3 in 1. Kian anak centong. Payung ki. Jaga lagi musim hujan. Kiri juga. Bikin sih paling spesial. Apa ini? Panci. Panci apa? Bikin panci di sembarang panci kayaknya. Ayo pengen berumah. Nih panci sini. Tinggal nang hati. Iya. Emang artis apa? Ini TV kah? Oh iya, ya wes pesen panci lah. Kebetulan kita lagi butuh panci juga, Mang. Pesannya panci. Iya. Dicek dingin dulu Ya wes, ayo masih bener kan? punya artis kongkol. Ya wes tanpa cek-cekan enggak apa-apa, Mang. Ini nyangkol. Bagus beli ini. Tekan disit. Oh ya wes. Gimana itu kan ini? Nyelapnya apa? Sampean sinten jenenge? Oh, anu kin Mang, Rizky Pramudita double A Kusuma Putra Wiguna. Ya mu temen Mang, turun temurun kun udah duduk kita duduk sing gawe arane iki. Ya wis kok tak tekan disit. Iya. Bagian Mang aja suwe-suwe. Wis. Kok bayarnya minggu maning, kita marek maning. Ya. Wes kin kayak kita nih digawe dingin Mang mah ya. Ya wis lo. Kok minggu arep marek aja sampai lakan nih Mas. Ya siap, Mang. Ya wis kesuwun. Yo.
Alhamdulillah wis oleh pancine. Kabaran kita lagi butuh panci. Wis lah sakin pancine gar dila demen mung jero omah. Sakin makita nagarapan mung wakaji dingin jaluk bon. Wakaji ana beli ra ayan ngumay ya. Parti mah buatan langka. Alhamdulillah, kekalan wis pragat, kengelan gak baru bocah. Bu, ibu, Nun. Priwe, Pak? jaga kena kopi galang, kan wedang. Ya sebentar kalian ini ya. Iya. Udah bu, enggak. Iya, Pak. Priwe, Pak? Gegarong geus pragat durung. Pragat, tangel-angel gak luru wong molah kok. Ya wis, saya pragat masuk alhamdulillah. Iya. Ya wis ibune sekian gak masak nih ya. Ya wis, masak. Ya. Ih, sepi nemen. Ana wonge beli ya? Kok coba didengok dingit nah. Ada beli ya wonge? Assalamualaikum. Pak. Kayaknya uang lah. Maju. Uang dah saya. Ya lah ya. Apa sih lo? Hai. Tuh, kayak mancing. Wis wae wis wae maregap sedelat to lek. Ih, hitung-hitung asoan tak apa, mancing. Ya wis, Pak. Tengok. Boleh ke, anak perlu apa? Mangkenen, Pak. Tuh, tapi ora enak ngomongnya di kawat. Ya, orang anak apa mana? Ya rupanya kan kopi dikit le. Wis wae ora usah ngrepetaken banget dikane kerepotan. Duh, ya kata bersih wis biasanya kan dapat orang tua kan. Sudah enggak ada tidak? Ya, Pak. Suwun gitu. Kang ya. Umay Wakaji wani bagus payah. Kapan kita dua umah sebagus kayak Umay Wakaji ya? Sedang lamuni apa ki? Woi, lamuni apa? Ora Wak. Ngomong-ngomong ki Wak, dika ki endi kopine? Kamu kok lagi digalakan nak suruh anak kopi pak coba. Oh, ya wis Wak. Jadi priwe nih lah garapan ngomong apa? Dadi mungkin ki Wak. Kita imarat meneh ki garapan njaluk boning dika. Lah, sing lagi kan kurang kan ning anu kan sawah kan. Ya kurang Wak. Dika kan bayarnya kan mung 4.000. Bisa kan? Rasa kok 40. 4.000 Wak busung. Di. Ya wis kian dari kapan jaluk buat pira? Aja kakek Wak. Padu saketemu bae lama. Oh. Ya wis ya, udah cukup. Ya Wak. Jadi pira mana? Ada Wak, saketemu be. Ya sih balik lagi kan kekurangannya kayak di situ kabeh kene ke. Neng bisa nang kene kabeh ini Wak. Iya. Ya wis kesuwun gini Wak ya. Ya tapi yang kopi dulu matang. Nah, ya wis. Iki Pak kopi wis jadi. Ah ya itu tunda banget. Aduh kesuwun gini. Ya. Priwen matang dulu masak. Durung Pak lagi masak lawan dingin. Ya wis durung rekep nanti rekep nabe dipit. Ya wis Pak. Ya. Wah. Anak ketiga ke Ayu. Sini dia lagi kita masih sekolah. Ayu mau siapa? Rabi kan. Ayu udah Benedika kan? Iya. Lah pokoknya udah Benedika. Ya Allah. Rabine Wakaji wani Ayu nemen. Wis ki Wak.
Kita mah permisi dingin ini. Aku pengen gede beli. Wis wae ora usah, Wak. Tadi plastik bae. Wis wae ora usah, gar permisi dingin ini kesuwen ya. Iya wis. Kesuwen ke, bisa tampani ke. Iya wis ki. Permisi ke. Iya, jangan kapok-kapok nang. Kita permisi dingin ya, Pak. Iya, iya wis ki. Suwun ke. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.